Uthondeki na wendia wa njohi itari njitikirie kaunti-ini ya Kirinyaga ni undu utigite family nyingi na kihana maithori amu njohi ino ni iracangira kuhauka kwa mitugo kuri mbeu njithi. Itura-ini ria Gacuria Moyo Murinduko Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga riu aciari no gukaya marakaya kumana na macungiriro ma njohi ino maria mathinikanitie muturire wa mbeu njithi. Na guku njobi ni nyone anake mairie no pio materio ino ona kinya toko nyona ndibatha ona kanju ona yagi soro kure njobi kani ni cia nduku nyombe ona ya mwanake wakwa mwanake muri kifunye form 4 kuma form 4 gute ona ndamu tora ko sindangiruta ni wikara guku akirijuruka gakendiga marigo makwa na mangi majume metwa manake ndikare ndirie arendi murango mwa wasuma ona nyombe baro ne buana kinya ndisa kwa yule murango ni muri athondekeza murango wake wa kando yule murango wa mthembo uriku yuko no fude kule mutumu cia ngoro na mutoya yule ko sori thirikari. Njohi ino maugite irendio nginyagia mathaa-ini ma muthenya na ni muthemba uria utetikiritio na ni thumu kuri aria maramihũthĩra. Thirikari tucuthiririe imane tondu kwanja andu aya kuri mekubinyirika muno tondu tari mundu mukuru ate no ndu wa gwika ringi aroreretie karigu kau gake ni kwa itwara thoko iga kauma mbeca undu ucio mwego na banini na kuona ati matire na mbeca cia kugura njohi ino na ndawa ici riu magarurukire nyumba cio iria maramomora makendia indo niguo mone mbeca matwara guku kuranyuo njohi iyo andu acio manyuaga njohi na muno mathia makamagurira na onoke gwe indo iria bara ciendagua ni indo ciendagwa ku kindu gutari tondu ciendagwa kindu gutari tondu tari murango na ni wacuma ura moyo urauma 10,000 murango cura thio kendwa 1,000 na ndirica ikagurwo ciringi 100 na 100 riria uregwa riendwa no njobi na ni nyuirwo ku. Ndeto ya Kiriga ni uria njohi ino irendio na kwina wabici-ini cia maabitha wathani wa matura na gutire makinya maratacukio. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Gacuria Moyo Murinduko kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kierie.